iwa mingna Soso Shaiza ukrulway na ne kara ina 1984 li Leader Angel English School hiring kaye jiwi thiri National Commission for Women member 2018 to 20 he sasaye kara ji we arungri Broadcasting Content Complaint Committee we member akasada singum khani hi isada leisai kara jiwe na hanungai daga National Commission for Women we advisory member akasadara pungra sai nana katam kashi we lungile shina we mushun wuivang da ngarabing gai yang madam kala chili nana da itum we society healing hyo yang laga ari shokrat klik khani tho main salak ena shina ping ya shina ping da kachot kachang sambang me thui kachi da nawi thegu khui aina da atum na sambang kachot chang chang me thui gi chi especially the girls ina khayang hitharan li ari we atam hiri school khang daily mathem ne khang ishiwui Central Board of Secondary Education ka tha hiria shinauna autumn ri athumna themai me nau bing ni themai da thaye kha athumui hina kata khare jika shinau bing hi shimri otphun jungwei khare kashan ga jon khangas shimsa khamatha kara zatamanam khangri avuri khang jon hina athumui lai kapari adam jungna kain masam khaji thai jira athumri ka teuka awa itum bing ne encourage samai sije athum hina themai kharain shokki jine te ina thaiku ning msinge laidi cleaning ga sang shinau ko chung khalei dre shinau liwa shimsa amata hanjat ka hang hili athum wi ot ngurut from ne kachi hi rule and regulation da khalei thaiku ye itum society hina khisa ka wa kala ka thada itum wi ningchuk lay the clearly lay the clay it on the same guy rule and regulation by he kada da chwa ying jing sakra kala shimkhur bing kala school we hili key role khilga hi ngachi na sakshabra ji kati wa hamilla tada itum mai matai ra kaina itum tangkhul nau bing ni sakra kaina ra hangai awa bing ni naung rai hi ri vibrana so khmi ngai cha ta so mai da khreine jiwangai na ot punang rai chada aru atam hi 21st century hi riwa atum hi rai chada them khaine me nau na ra cha sem pai kishan jon nang spai me nau na hamra ka shut pai kha ithum na nau ra ba mangri ji ham khai na me nau ri mai thing ga zali ga ji ham dre re kara thingrong ga kari ji ham dre re Jira shinau rasa shap kachine aru atam hiriba jiwangai na ngarai chaina awawa na shimai na hopok raka ara hina itum na jiham shon khai wang shinau bari shijin shon khai wang awi ning hi ri I hi iwe apawe asingri pamphungra iwe achawe asingri pamphungra gijui ning phun ningai hi le yauda mare sangbai ru gijine jiwangai na legisha awawa bing nau khang nau ding rai chai na nau se ka them rang rai chai yang bang shap rang rai chai na le hi hangai itum we society hili chinau liwa katam ka shi liwa batam bai mare ka shi we offensive malei lem nei ka chinau bing ji like tam kup kai tharan athum liwa expectation ji akhang te hangai na hai mi hawi jila like the hili mazang bai ne hili sang bai ye ka tha jang phang mi sara wi jila ji mang ni la na na chi tha ji kathei tharan shinau bing li ngarai ka cha ma chun makhami thada la mathik wi da ta na wi ka phani ngai na arui wi ya da bi shinau bing hi them na kha ya ka chung ka shokai de tangkhul shinau wa rung li ra them kham dai ka chung ka shokai de chung mai de shok ka bai lai da krai ne kha
itum bingna avava itum bingna now sinau bing hiri tam bopai raka ot lang phai thui khwai ta de encourage ka sa tha da jang kara chiwai na simkuri ka sakring jon khwai kara apang rari lairik tam khui khwai apang ra aktu rari tam khui khwai chau da thakra kai na ot phathui khai ku chung khlei ayali ot phathui ta khlei ku chung khlei yawe chi ping ji athumri ra ka tom ra ka ningsang dalei ka tom ra ka lairik tam sak si ja excellence ha gi ji ku chung kha na hun la ka ot tam ot sa khai hi shiwam nai te I hangai jang shiwam ra ke kara athum sacrifice sami khai now ravung ran sacrifice sa kai ka pai meaning na sacrifice sa kai ne jang chaina hi da awa na yang ka hi pa hi na them hi now he them prung gi ji leitre ana highest education kui shapre excel sa shapre jiga jipa jiri sinau me nau ma khai da sinau wi ri da them ra kai leitre ka sa da wat sang sa kau si ari da itumna katom raga doctor engineer or scientist jirilangda public services UPSC MCS jiri face sakashapa sinau ka chung ka ina khayang ri sacrifice sarga ot satui khaine chaina ngai cha da itumna aman ka sakji ngai cha da sasik ji ka satsangai okay laga itum katom na kathele Madam Soso Shaiza is a former member of NCW. Yeah. So it's not a big news for us, isn't it? So itum we society le china na face sadle that the itum we society got you know atum the overlook sa kai ya atum overlook sa kai chana the chitha we chitra le jila ka no we show ai na apum ka tiu na le da atum le deserve ki matai mi da sa kai ba che aroi hui hi matai ra kai na family we set up here hina kamatai ya kana family na encourage ka sa jang karara itumni sinau bingni domestic violence this harassment kara kekara hi molestation katai chunga shock ta klein jang hi iwa ababari ra hangai taung ravuna ngaya shong or kika khari ijiri wage hitharan li ababa na ngaya shong sinau binga ra nau binga ngaya mazda ro mina jipat pai sinai da nau ravri yangai na chitta mawang sak nai kha kajang khat pa ba nau mel li hangi chine nau mel li ka ta hangre miwi nauri masad se papa paim ko miwi naung rabri machibat paim ko Nathum na ngaya zatra sinau bingli ki ba kam sa se paim ko da hang si je nau me de ji improve sagi ji na jang sinau miwi value ji thei mei de ka ji min de sinau mang ni ka har ga ka ba na sinau ba ji ning dio ngai dio khai ne ara ka khania ba na sinau hi ri da da education in education in education he is for liberty, education is for freedom, and education is khalei hitharan he financially independent sang sakai sinau bingri miri kahari mbo zara kahari da support saraga kahari da khang jon saraga our financial independence are we atam the need of an hour is the financial independence of a girl he sang sakai kara duty participation in community or society decision making itum hi sinau bing hi decision making li kazang darkar sa shunai re kaje itum da 50% itumui population hiva sinau nei ka itumui village set up le kara itumui long now set up le sinau voice masang rakra me now decision khuyai thagaji sinau na
me now na decision kui da order dai ka shinau na follow sa wa hi iwi ri sa zi ka ma sa zi iwi ding li ki lei ki jim re rak ra follow sa da klei hi iwi khang je darkar sa shu nai re ithung wi re Okay, madam. Kujungan ningshiya re. Aruin hanghaya tishuda. Idung wi society wi lung hiliba. Shinau liba. Decision making body li mazang khangsak. Jiwi hanghawida ara jiwi maramli. Katyoga hangai. Ina te kuya na dangdaba. Idung wi tangkhul wi society hilila. Shinau li hangupam aga gani jika haida klejila. Te kui dalei. Iwi te ina mungwi sakha la main salak ina je dalei village iliang chile ina ka sha ka ba aramli shinauli hangpa mi sit mati mi de chai ta chiwi maramli na ta da ka hangmirla na ka tha da phaning chiba chi da ji da the decision making hangwi wi ri zangau she kya ka phar just ka je hang hi ba hereditary na itungwe village here authority here jang village council here hereditary jiwangai na hi me na hereditary we me na khui star khre ne khachi tharla representative aina ka pangbai khujiri shinau yagna ka akhnira ka thumra ba ka pangbai jang ka jangka da indian arab ki kra 33% mi khain da jang ka je athi shulda hangna ka pangra athmui voice shinau ishiwui me na mangna khang zekchi je itumni tada satisfied masa khral sangsar jiwangai na hi darkar sa prongtre aru hon ok ne rek sang atam saugi da science and technology we atam saugi da katam ka shili science and technology hi na kada da atum chinau wi katam shili kada da ngjon ma me da okay ar hiba itumna nauli lai katam ji thei ji tharan le tam ji thei ji tharan le achi iwi ka them hiaina tam ji thei ki ji mning na jang kha now ba ji na after 10 years li ana ot sagi ji ri awi ot ji tatcha maina sagbai ji itumna tam ji thei ki ji na jang ji wangaina science and technology na advance saumo china itumna chakchangda ji ana then after 10 years 5 years le ana science ki thai sa ra jang technology hi ki thai sa ra ji tam ji thei hi darkar sa da khle na jang aina shinau bing na ra hiri sang phung ra shinau bing ra je ok thui na khang je athi shul da jang china chung khari jamsa da itum science and technology like in engineering shinau lei phung ra itum na cbsc na atama khari 1000 girls li technology hi thing sak phung ra da India aina ka pang khui ka special training na mi ki jina jang jiri ishiwui school aina khani ra zanga jang da jita da zat khana athi shur jo atama athi shur da tam phung gi jine school li itum computer khung sector computer science khung sector kara school li itum hybrid learning hi pangna kai na Microsoft aina I tie up sarga sada khlei na jang arui aru on shokra da glishina khri thought ping yaru hi mangali yaru sheba sangai salala society ring le leader agsada chatngai salala athung wi le boundary aguli bound sami gai da khlei wanga masa khlei ta ji da nana athung li key advice me da hi itum na hangshok yarui ri tumna ka thansa ga hangshok ga ji I mashawi dungli ka chung lei khai na jang ka sai ka pamai ka ki pa ka nara marang jon mare mening bra chaina iri mi khaya rana mi khaya thangmet kare ina ordam khui khai hi thada ariama masai ra jang da nganinga shinau ra nganinga phung re thui gaya kan thui gaya atam hiri itungoi deputy commissioner sakasa madam zuring la kengo ana kyak khang je khya shap
office we kara kekara itu mo mini secretary thi complete change hadra Nathum ra me yara da phning hi shinaw isa ka shapa kana da jitha da itum na sai ka ba mai ka ba khipa ka nam thei mi mra ngal thira laga itumui mashunji itumui mashunji ka hang atam rai khai ne hi mi na semgi ji nim na ikrata rangal thui phungra kare ajwe I na khang decision making ni ka sang hira itum khrata nang kal thui ra ka bare hangre iwi opposite gender li ra chang itum ababung rasar mane apang rasar mane acheng rasar mane hangre iwi iri ra hiri sang sakro ki ji itum da khamathai na jang ka hang hi takar sai ka itum nang za nai ka shinau nang za nai ka ba ka sabam sapai ki tra jang ka I sara jai ka da saprung gi ji da hi phning phung re shinau bing na jang ka me nau bing na arui disappoint ma sa khwai ba tha mai da thar mai da mashung mai da sa ga shinau bing hi ri card sa gi ji na jang Okay, one more question. How do you see the role of boys and men evolving in the conversation of gender equality and how to get them meaningfully involved in that topic? Ari we de yang sa jika ina phading khawari I hira me nau ka chung ga di contact khare mya khane jang me nau ka chung ga di contact ordam chui da khui khai ka thema being they really appreciate ka ji meaning ra ta da ke kara ka ta pang shiri khanyam khai being very negative sara ga jang the encouraging ma samne jang encouraging ma samne achara khui traditional line zat ka sa awai wa tamri zat ka sa Jauda, I shinauna, him sapim shinauna, him sapim kajik jungle babam. Kara itum karda shinau. This in this 2017, he elections MLA we Manipuri, Kekra member of Legislative Assembly elections, and the ticket posai. Chidi in a Kataiva, it other support Kasamia now being him, Tanagan support sai. Great disappointment akabana kikre shinau khradana aya madam Soso ikata da shinau na election ni zangi jikre da hang da kleje jina disappoint sa make up jine itum khrada ka itum akaina ka support chang ro ki jine jang ka jida da ka hang ji da ningni sajra ka jang ka me nau being the educated person being the jiri very freely to converse sang rock the kikat na jimahang by na jimsa by kachi mare mene the itum kratara I shinau kratana jang ramachukui by me nau na sasha baka kiwangai na shinau masashap kaji hijang gaja itum avu shim kapa shimri thorng zin saikor ka shok zang saikor ka thai he na itum any society ra miri cha thai ra kai na jang rung tian nau shinau na nem mai jai da yarui ri than sa pai ra kai Okay, and one last question. Okay. Shokra ta klei khuni thought shinau main sa laga ne shinau pingna no with the educationist or shinau wuivang ngarabing shop wuivang shop leisalala nana atum le the key advice mingai kala katha da sagawa atum ki the on strong sa hair klei chichi own opinion nan chiba chi katyo ka share samir la tada leishra khai iwi ngarabing ra ara ngarabing ra chau ra chak iwa ayeu ra chang jaina iwa rung ra iwi ngarabing ra ri hangai ka shap paina dangda ordam hi ning sang kaina khwing sangai chui ra khai ordam khwing sangai chui ra khai ordam ko khui wi kashman akhar marem le
cái mana khờ rầm rầm đó chẳng here cái ba khờ nó retweet cái bài rầm mình này trái này National Commission for Women ra itum na marriageable age 18 years sa sai rida ara 21 years sai ra 21 years we thi futu ro kiwang graduate sai ra futu ro jite miaga shinawa ka graduate sa phung ra chỉ tại cái ai na sim ban nam ban ni chang sa thei mai de kara the odd part of financial independence la dei ki sin chang jai na I wa equality depends har ga pom ga mjira kha a na ra ngjon na ga chang ana awi income jira ngjon na ga ri shima ga jim thara kai na ke kra ringa khwai sta da sare ki jai na lai dik chang ningsang mai ro cái thêm là cái học, ở đây là cái tăng nào cái học cái trung lấy đấy, xin nào cái thêm cái trung lấy đấy, cái ở đây là đó cái tầm cái sĩ khá là cái trung lấy bơm, đó bắt được cái bình chỉ là trung cái tầm sắc ngay, cái là ít thôi xin nào vì cái giật cái gì đó khi là hàng ngày ao, xin nào bình đi, cái giật cái gì đó Tangkhul này, Tangkhul nakan này cái gì mà lại sắc ngay này, iwe identity hi iling sắc ngay cái là Tangkhul belongingness hi lấy đó, cho cái thêm bình gì là ayali mà phụ thuộc mấy rồi, cái within Tangkhul li chẳng phụ thuộc được cái itum xem karak se, cái thêm mà Nathum na ayali phụ thuộc cái shivam na phung ngay, itum Tangkhul khung được cái itum xem Tangkhul hi akshta khang je khui arak se cái gì hi atom ni gao ngay vậy chẳng cái là cái thêm saikorali này thì ông cho nó sẽ kéo cái đình phá được ra chẳng kéo cái rồi sang mấy được ra chỉ hàng ngày có cái điều mấy atam hi đi chẳng hi đi vào ở thì sắm bằng xe đấy ayala shock phung ấy khi ayali ở cái sajidharani thấy cái giấc giấc rồi cái gì ta ở bấm khơi cái gì hết chẳng ít chất khơi à ở bấm gì sang sắc ngay cháu đó thì mất rất lăng rồi cả ayali bị shock lăng rồi cả training nào khui cái rồi cả itum skills khơi rồi cả và cái nó ở bấm khăm thà sắm phung đó chẳng đó chỉ ta đó vàng sắc ngay cái khava jiri hitharan đi rồi hi Tangkhul nakan chẳng cái gì mà chụp cái yêu Tangkhul nakan với Amei phung sát từng sắc ngay chẳng cái thêm bình gì là simri hành động là cả simri đó là ithui Tangkhul yuli sapa ông sáng sắc ngay. This is the last one. Okay. Most welcome. Shino eina mir now. Here, ngarai kacha means equality. Yeah, zik hitharan. Mir now being we otsak being. Mir now being we otsak. Kathachi kathata tikwi. Kala kathada saka itum society. Kala itum we school kathali la chipa chita ta pop tang sak pair kle chipa chi. Nena tio hang mirla. Yeah, thada itum he. Tangkhul sada pra khai wi kra kham hai hi saikorali mi chu khwing sakai jang itum hi ma thamai kap ki ji yura khane chai ni itum hi akhai na kha leishi khang rock meaning ra tada itum na materialistic masana da jang leishi khang rock pa hi na ma tai mi ye akhari zakshida sai sala wuivang rock raka dalei sing rock raka itum sem ka se Tangkhul hi sem darkar sai re ke je advancement nai re itum science and technology khang jo nai na ok thui hi advancement nai re chang hi ri itum na ngom gi da khlei ne chang ngom gi da khlei hi ri ba ki araba ningthar ya kara a positive mind with a vision and constructive kasa akhana akharing khunda khangrok chi mening ra
나가 니 때나 와 차이살 이tum appreciate 사태기지 acknowledge 사가태지 히터가 사나에 라가 콕 그냥 그 사르가 시 당홍을 히 샘퀴락세 그지 항아에 그게 좀 다이라가이나 컨위 토도 위방 그러 지네 이투 뭐야 범히리 broken homes 그 중클레 히정히바 나옹라리 푸닝라가 머리카이 saikorana 그제 이 오자가 사다 스쿨아그리 나오라가 가지 타라네 이tum담 타라간 대예장 더 나오빙지 룸신에 나오 컨위 톳 아래 이위 아바바 이tum wuivang 뭐푸닝라 we have to think for the future 히 마타메 과이 이tum 나루이딩더 그래 히리 이tum we failures 그 중클레이래 아바바 이tum we failures 그 중클레이 그 이위 나옹라빙 아릉라빙 리버 마타메 칸더 옥퉁 상가이 징리아인 옥퉁 상가이 징리 가이 레야에 커버 데벨롭먼트 라그지네 자이나 징리가 아이나 시트리아인 옥퉁 상가이